a o se dienywa bomma wa ona mo gausi wena a pele ke nyoko ba chelete ba le eme botse ka ke uwe ya ke nyoko le chelete ba botse ba eme botse bomma dienywa a po gweletse tsaba ngwana le mazuko se ntumetse 4000 a ke tisebe ke uwe ha lena ke ya o ha ke o se ja le boditse ya ke ile ka izomela maza ka tymebank ya ke izometse maza ka se fite ke uwe ha lena ke nyakisisa e bontsha o di dimeletse moyeng ya wa skala chu ai ale wa skala chu ntieletse nya ke tymebank ke banka e golo ya motsepe patrice motsepe yo wa ukuma wa di mine o na tshetse go jwa ka se ba e jane ke tsapa o ziwe tsika ja mo zaba wa high straight ke e romela ke nahana o ziwe tsika ja dipota ja motsepe ya all right ke moka ke berekile so le tymebank ya ke dizile so ke founetse home line ba di consultant ja bona di bereka home line abana banka yo ka sepelang ka maoto ba tsena ka hase ba se motsepe se tshwa ha abana di head office abana jona ke moka ba le ba home line ba ile ba ja nna ba se ke zom ke mpesa ka se ke gopela di number ja tymebank ja wela ha mokuzu lona kwa Britain o le go lengwe la se go sa deep ka hana ka se ke gopela tymebank ntieletseni o madienwa skela lila na ba lela mogeko le bale lela 4000 a ke se ke tshetse nji fomo ja yang gego re tsilo ikhumana motsepe o na tshetse nji kudu a ke ya o ka za corporate business ke motho mo holo kudu yo ilo de nutilo ditlo itisa ba ho mote dienywa ba o mote se sia ke ba wela ka tho isi batlo ba la mos ba wetse ka za sketelo ai wena khani di briku ga inga le sa nya ke di briki ya ta tsuse ba pe tsukwane ba tilo so mos yo sketelo sa motsepa ngwana a ofisi wena we a vela ai wena ayo ska ja ke zo mata chelete se sia ke ba nkwatisa le wena ke se ke zo metse ka tymebank ke sa solver ya ke se ke solver taba yewe bo madienwa ba idibeje yo ba se ne ka se katole sa motsepa wena na e ba le la bele wa ile sa yo bele dize ifuti fitile be ato ngidienywa ena tsisa o mma dienywa